O Superintendent Kipulet uba H Karkongor uleh itu bahal ke arpun rio tarik unailar arhajar arpun rio kapor new bejemen step. Kipulet jong kalang pi boda outpost dia jengtip orang basnong ka mau sikar halor kawi ka kali ke balik engkong. Maria yo ekene ke jengtip kipulet kelalit marmar skene ke jaka ban penelong ya ke jeng tokit. Hagajing tokit ke benengkong layo jengtip baka kali Hyundai i10 ke belah syatang kadai ke new registration number AS not UADH new lai sau new. Kepada jung pulit ke jela Asam, bosong hakaka mau sikar Asam. Haka bahkan ke kali kelas syatang haka arpun do terik unailar kapor kumasau bejemen step. Ya kene ka kali labu harut surok ha mau sikar hajan ka kam ki pulit Asam. Halor kene ki pulit ke Asam ru kila syem ki senjam ki badan kam na kali yang jengki. Wala kata kempat dio ya ke FIR nu try kali haka langpi boda outpost haduk kene kapor. Nagaliam ki pulet gidang penlong ya kejing toket ke babania ban lap ki runar ki bidan keti bantang ya kene ke kali ban penek ru ya ke syong sok syong san ha kene ka than.